Naswerte dahil ito nga mabunot. Ay, ala, pa pala. Hi guys, good evening. Amoyo guys, nagpisa tudo jarawar. May mesak lang tatati agwa, agbunot. Makaparagsak mit kapsat. Kasi ako kay titid da ito ini May mesak lang tatakakapsat kasi awan ni Christine. Napiksa tudo hang nakaumay. Tapos ni manang yumit nga Ella, hamot lang makaumay. Ta agad edit bad lang tibid videos na. Anyway kakabsat, bago tayo rogyan ang tiraffle. Agting thank you ak kanya yo am amin nga sumupsuporta ti YouTube channel me. Kimat nga kimat. Magbuti. Yung YouTube channel me, tapos di TikTok account me. Agyaman kami kabsat. Sabay kumata agdanayon ti support tayo kanyami. Ken more videos to come kakabsat. Ado pa ti upload mi nga kuha nga pagpakatawa kakabsat nga video. Kamo yung mati vlog mi puro pagkakatawaan. Kasi basta narigat nga mi nagsira-seryoso ti pinagbiag kabsat dapat happy lang, di ba? Si tayo nga Ilocano ti bagada nga kararagsakan, may sa ti kararagsakan nga tao dagiti Ilocano. Katuray kasano trigat ti biag, amom lata ti agkatawa. Tapos di man amuan na talaga normal sa ti Ilocano ti agkatawa, duray nakadog pang panunutin na nga problema. Tapos jay. So kabsat, out of 1,500 subscribers, gusto na swerte tatangarabi iti mabunot, diba? Dagi agap abang ti videos me, dagi agap abang ti paraffle na sino nangabak, dagi nagkukulit. Nagkukulit nga kakabsa tayo nga Ilocano na sino tinangabak, nagado ti ag PPM, nagado ti agdamdamag. Once in for all, malpasin kabsat ti Kalbaryoyo, no sino ti mangabak. Tagasat ti mga bak atoy nga cellphone kapsat na bayag kanyak atoy umuna idi nga napundar ko idi adati kwarta talagang ingkit-kit di mak atoy turehan nga brandyo at least sabi ko makamaka tulong kanyang kapsat. Okay, awan ti sim na atoy nagkat ti simnan tapos na restart na reformat ba tawag diyan na restart. Awan ti date, awan ti kwanatuyen, ti apsnan, awan ti tiltila. Danikat ko aminin, kakabsat. Ato yung box. Itain tayo. Kasi lang nervyosak mit kabsat. Kimat nga kimat ng mangigyo. Ito yung kuwana nito. Nata pala di resibo na ni o. Pati pala di resibo na kapsat ni o. Ay, apo aya. Katik nagyan na atoy atay di ka nga ikabil atoy. Baka ipagayo nga ko ah. O itaata. Apoy. May pigsat tuto ka kapsat. Sa pedo ka mapapanan mi damdama. Kasi pagtugsol ti kwa na ni ubagas ti uki. Wait lang. Awan nagyan na atoy ay nga may cup dayto. Amat may cup. Kasano ba? Katin. Ay hanga ko manay no pa daytan ni. Ay nga may cup. Ikat min katin dahil 2 year.
Saka may ikat galing dahil. Naligat ikatin. Kumanay, awan nagyan na baka iba kayo, kuskusitin kayo. Awan tikat na ating nga video, tuloy-tuloy atoy, okay? O, awan tikwanan. Nagasat tatikwa. Baka tapay pahabol ita nga subscribe. Wait lang. Katik sa api pa ilain. Awan nagyan na o. Awan nagyan na. Depan ko to'y ay transfer ko o. Transfer ko ato ini. Ang samit umanay. Alam, umanay kabsat ni. Ay, thank you gayam kini kasinsin ko ang Kenneth. Ditulungan na ka nagmano-mano nga sinurat mi ato may isa-maysa. Mano-mano. Awan nagyanan. Kasano ngay ato yung ngay. Umanay. Ini dari rom-rom warni oh. Kasaratan ni oh, kay sar-saratan o makulong. Ma-shake. Shake, shake, shake mo. Shake, shake. Sana pa ilang. Ang original ato charger na nakardiga min idi. Ito yung charger na. Charger, tapos headset. Yung headset na. Pagpasensyaan yun, ati headset na kit sa bali. Abang tagay yung original ng headset na ini. At least, di ba, tatuhan nyo ibagbaga nga mang lukluko di ba? Baka iba kayo ngayit lukuin kayo haan. O, ready na kayo kakabsat? Ready na ba kayo? Charot. Tadan! Manggit ato imak di mangburotak may isa. When nangadulatin na. O ato ini o. Tapos ato iduwa isubli tayo takwa. May salang mo ti mabuno. Malay mo tanto pa sponsor, di ba kakabsat? Malay mo tanto pa sponsor ngay, di ba? Ang magket maikwan ni, sarra. Okay. Naswerte dahil ito nga mabunot. Ay, ala, apay baligtad ita niyo. Oh. Ano ito? Ala! Sino ka ta dahil Basta thank you aming subscribers. Aming subscribe kanya, thank you so much. Dagi nagbuy-buya, dagray nga Ilocano, Tagalog, English. Ano sino pa dagita nga kakatwate nga Ilocano. Agbiag ti taga Isabela, agbiag amin nga taga agbiag amin nga Ilocano. And the winner is Basaig, baliktad met. Gabriela Nicole Reyes. Gabriela Nicole Reyes. Gabriela Nicole Reyes. Kapsat mabuy-buyam atoy At comment ka nga dagos to na mabuyam enjoy ko YouTube No saan di TikTok when
Surat ko, Gabriela Nicole Reyes. Sapay ko makabsat at ati may tulong na kanyang ating nga cellphone. When? Kabsat, ang comment ka di ko Nicole Gabriel Reyes, ang comment ka jay YouTube to may upload ating nga video. When? Ang comment ka jay, tapos i-PM na jay TikTok. No? Tamatikmit mo ti TikTok name mo, TikTok account, or basta i-PM na when? Agyaman nakabsat ti support tayo dagitihan nga napalad nga kwatatta, dagitihan nga nangabak, dagitihan nga nakasalipay o kaya adun to pa'y sumarunong nga raffle kakabsat. Ado pa'y ti sumarunong nga raffle tayo. Wala nga ato. Adan to ti ag-sponsor. Kung sa pa'y kumatada pa ag-sponsor. Diba? Malay mo ni ading kunto, mang tito tikwa, titil-tila agdapay, diba? Kas di lang matajay, kakabsat. Congratulations, Nicole Gabriela Nicole Reyes. Congratulations, kabsat. Pan ko ato yun. Gabriela Nicole Reyes. Ay, apo, Diyos ko. Agyaman kami kakabsat, dagito support tayo Agyaman kami alaun-unay kakabsat. Basta i-PM na kabsat taga kawen, o ag-comment ka to, basta i-PM na kami na mabuyam to ating nga video. Tatlo amok ti location mo, amok ti pangipawitak atoy na tatlo malay mo tagat ti kalang mo gayam, tagat ka no unsa nga lubong ayan mo no tatlo amok no ipawit ko no door to door ko kanyam or if LBC kas Jaywen. Thank you so much kabsat. God bless po sa inyong lahat na imbag ngarabi iyo amin kabsat. Agyaman na kabsat. Thank you so much. Thank you sa panonood lagi ng mga videos namin, sa mga dagito suporta nga dagito taga Pangasinan, Tarlac, Ilocos, at dapat basta ang aming Ilocano. When ang kayo mamay-sa ngem, agpaspasalamat na kada kayo ang sobrang hindi yung nga suporta kada kami kakabsat. Sabay ko get umadun to my subscribers ni more fun videos ako mapanunod ko. Nabanduga nga nagniwat-niwatin kakabsa. Congratulations again to Miss Gabriela Nicole Reyes. God bless. Sabay ko ingatan mo tong cellphone kabsat ha. Bye-bye. Babuwas patay kon kabsat. Bye.